Pozdrav ljudi, dobrošli u našu novu epizodu Minecrafta. Danas ću vam pokazati kako da napravimo mašinu za pravljenje kamena. Evo ovako, prvo postavimo 3 kocke. 1, 2, 3. Znači prije svega ne smijete prvo staviti lavu pa vodu, nego odmah stavljate prvo vodu. Za vodu, prvo udubljenje tu napravite. Razmak 1, opet 1, 2, 3. Tu opet stavimo. I tu, i ovako. Znači to je potpuno slično, sve ove rupe. I sad ćemo da stavimo prvu vodu. Voda prvo ide. Jer ako stavite prvo lavu, može da se desi, evo da vam pokažem. Ovdje, ovo sam namjerno napraviti da vidite. Ovo može se desi. Ako prvo stavite lavu. Preplavi i to posle ništa navlja. Bilo koji kamen možete staviti umjesto bedroka, ali ja mislim da je on nešto najljepši. Ovo ja već ukrašavam. Lijepo je da ukrasite malo sve to. Evo postavite ovdje lavu. Vidite kako to izgleda. Znači, možete uzimati oko kamen. Vidite. I ono što ga brže uzimate, sve ćete brže i brže da dobijate. I mi ćemo sad malo ovo da ukrasimo. Ovako. Jer dešava se da upanu ove stvari u lavu. A zbog ljepote to valja da uradimo i na vodi. Ovako. A možete vi rupu gore da napravite. Recimo ovo da vam ostane. Da možete ponekad uđete, ali to opet nije to. I ljudi, sve to je to što se tiče ove epizode. Poz!